ku magambo ubita Mikel Arteta. Mikel Arteta yaratangaje ku munsi w'ejo atangaza amagambo akomeye cyane, ndetse umukinnyi umufana w'ikipe ya Sud Gunners ndetse n'umukunzi w'ikipe ya Sud Gunners muri rusange hano n'amagambo akwiye kugenda yumva. Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Darwin Sports Zone, nizere ko mumeze neza, nizere ko aho muri hose mukomeje kugenda mugira ibihe byiza cyane, ariko kandi babwira ngo mukomeze mumererwe neza ni kabisa, mubwira ngo Imana ikomeze ibarinde mu byo muba mu byose bya buri munsi. Turi ku munsi wo kuwa gatatu, ubona ko turimo turagenda dusatira impera z'icyumweru. Rero mbabwira ngo mukomeze mumererwe neza cyane aho muri hose mu mirimo yose mubamo, ariko kandi mbabwira ngo mukomeze kugira impera nziza z'umwaka. Nta kindi rero kiba kizanye hano kuri Darwin Sports Zone, mumaze kubimenyera. Ni amakuru y'imikino menshi cyane bagiye kugenda ngugezaho, by'umwihariko breaking news yara ku mugane Burayi, ku mugane wa Afurika ndetse no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, dore ko bagenda ngugezaho byinshi cyane barimo baragenda bivugwa. Rero nkubwira ngo Imana ikomeze ibane nawe mu byo urimo, kandi ikomeze kugukiza imbaraga kugira ngo twibande guhera ku ntangiriro za video kugera tuyisoje, twibana tugenda tuganira byinshi cyane barimo baragenda bivugwa ku mugane Burayi, mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nkuko nabikubwiraga, ndetse no ku mugane wa Afurika. Nongera kwibutsa abantu benshi cyane mukomeze kugenda mukora subscribe nimba uri mushyashya, ariko kandi nimba uri mushyashya kuri channel yacu genda ukora subscribe, kandi nimba usanzwe twibanda kuri channel yacu genda ukora like, share na comment, kugira ngo ibiganiro dukora bijye bigera kuri benshi cyane, bijye bigera ku benshi cyane, ariko kandi ukomeza kugenda wagura umuryango wa Darwin Sports Zone. Dore ko nshimira abantu benshi cyane mwamaze gukanda subscribe, namwe mutarakanda subscribe munyerakiraho mukande subscribe, kugira ngo tujye twibanira muri byinshi cyane, mwibuka no gukanda kunzogera kugira ngo rwose mujye mubona byinshi cyane mbagenda mbakorera. Ngubwire ko amakuru yanjye ngiye kuyatangira muri breaking news ara ku mugane Burayi, by'umwihariko ngende ngubwira mu kijyanye na Carabao Cup hari mu gihugu cy'Ubwongereza. Amakipe arimo Liverpool, amakipe arimo Arsenal de Gunners, amakipe arimo Brentford n'andi makipe arimo za Newcastle aza kuba kina quarter final cyangwa kimwe cya kane Carabao Cup. Uko bishaka ndaza kugenda mbiguciramo, reka ngubwire ko ndaza kugenda ngubwira amagambo umugabo ukomeye cyane na wundi no bita Mikel Arteta yagendaga atangaza ku munsi w'ejo, dore ko araza kuba kina n'ikipe ya Crystal Palace. Hari byinshi rero yagendaga atangaza navuga yuko rwose agiye kugenda akora ku kintu kijyanye rwose n'imikinire myiza cyane mu ikipe ya Sud Gunners, bagiye kongera babone ikipe ya Sud Gunners abakunzi bayo, ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane birimo rwose projet ze ku gikombe cya championnat, ndetse n'andi marushanwa arimo wara ku mugane Burayi, haba ari UEFA Champions League, izo za Carabao Cup, za FA Cup, ndetse n'ibindi bikombe byinshi cyane. Ngo rwose afite projet yo kuzatwara tribo uno mwaka. Byose runuze kugenda bicikwana kugenda mbikugezaho. Reka ngubwiye ko ngiye kwerekeza ahantu hagiye atandukanye ku mugane Burayi, nikoze mu binyamakuru bigiye bitandukanye, ngere ngubwira icyo bita transfer rumors, icyo birimo biravuga, ndetse ngubwire ikintu kijyanye na breaking news ziba zima biravuga ara ku mugane Burayi, ndetse ngere ngubwira ko na championnat ya Abafaransa iraza kuba yagarutse, Espagne iraba yagarutse. Ngubwiye byinshi cyane biragenda bivugwa, dore ko mba ngufite byinshi cyane 5 kuri 5. Reka ngubwire yuko rero hano mu gihugu cyacu Rwanda hari breaking news ziragenda zivugwa. Abakinnyi bagera kuri 5 bamaze gusorwa mu ikipe y'u Rwanda Amavubi, mu bajyanye n'ikipe y'u Rwanda Amavubi aza kugenda umenya ngo ni bande, ariko kandi ngubwira ko mu ikipe ya APR rwose harimo aravugwa umweyo hatari ku ruhembe wita Pam Asongwe. Muramuzi cyane, waramaze iminsi cyane benshi cyane bibaza ngo ese uriya mugabo arakora iki mu ikipe ya APR. Yamaze kwerekwa rwose umuryango ibarwa ejo ayicakira ameze neza cyane, avango nisubi iwacu muri Nigeria. Ariko kandi ndaza kugenda ngubwira yuko rwose hari n'abandi bakinnyi bagera kuri 5 nabo bagomba kugenda basohoka mu ikipe ya APR, byo ariko abanyamahanga baguzwe muri sezishize. Ndaza kugenda mbikugezaho nuze kugenda icikwa. Ni mpamvu ngubwira ngo kanda subscribe nimba uri mushyashya kuri channel yacu, kugira ngo uyandikishe kugira ngo uzaze ubona byinshi cyane. Ariko kandi nimba uri mushya usanzwe, anako kandi nimba usanzwe ubana nanjye muri ibiganiro bigiye bitandukanye, komeza ukore like, share na comment kugira ngo dukomeze twibanira muri byinshi cyane. Ntangire mbabwira ngo simeze neza, murabyumva no kugenda mwihangana, ijwi ntabwo rimo ragenda igicamo fresh, rigenda riza fresh, ariko ndagerageza kugenda mbakorera utuntu twiza cyane. Ndaza kugira rwose n'ikiganiro gito, dore ko murumva ko ijwi ritameze neza cyane.
reka rero ntangire ndatangiye mu cyo bita transfer rumors ndetse biragenda bivugwa ku mugane burayi. Ndahera rero mu kinyamakuru cyitwa Mundo Deportivo kiratubwira ko iki kinyamakuru murabizi ko ari ikinyamakuru cy'indani mwa Barcelona, hari mu mujyi wa Barcelona kiba cyandika amakuru yo muri FC Barcelona, kiratubwira ko ikipe ikomeye cyane FC Barcelona rwose ngirimo yifuza wabitsa Marcus Thuram, n'umugabo rero ukinira ikipe ya Inter de Milan yara mu mujyi wa Milan mu gihugu cy'Abataliyani. Uno n'umugabo rero wifuzwa n'ikipe ya FC Barcelona n'umwatakatari umaze no gutsinda ibitego byinshi cyane yara muri championnat y'Abataliyani, ibitego 12 munabizi cyane. Ejo nagendaga mbigarukaho ko bagenda bakurikirana ibiganiro byanjye bagendaga babyumva. Uno mugabo rero ngo ikipe ya FC Barcelona ngiramwifuza kuri miliyoni zigera kuri 80 z'amayero, dore ko rwose ari umugabo mwiza cyane waza gusimbura bita Robert Lewandowski kuko yabasohotse mu ikipe ya FC Barcelona. Ibyo biravugwa rwose dore ko tukesha ikinyamakuru cyo nta kindi cyo bita Mundo Deportivo. Reka nigire mu kinyamakuru cyitwa Standard kiratubwira ko ikipe ya Arsenal de Gunners ndetse n'umugabo ukomeye cyane ubona uno bita Raheem Sterling umwongereza atari n'umugabo rero ukina ikipe ya Arsenal de Gunners avuye mu ikipe ya Chelsea de Blues aza nk'intizanye mu ikipe ya Arsenal de Gunners. Benshi cyane bari bazango ese uno mugabo arerekeza dore ko yashyuweho n'intebe hari rwose intebe ramuryohera mu ikipe ya Arsenal de Gunners. Uno mugabo rero n'umuwinga atari ngashobora kugenda agumana n'ikipe Arsenal de Gunners kugera mu kwezi kwa mbere, ngo rwose transfer ye ikazaba yigwaho mu kwezi kwa mbere nkuko dukesha ikinyamakuru cyitwa Standard. Ngo nubwo no mugabo arimo agenda agorwa no kubona umwanya mu ikipe ya Arsenal de Gunners, baragumana nayo kugeza mu kwezi kwa mbere bazagende bareba rwose ahazaza he. Reka tujye turebe uko bizagenda bigenda. Reka nikoze mu kinyamakuru cyitwa Mirror de Football kiratubwira ko umweje tuwo bitsa rwose Theo Hernandez n'umugabo rero ukina mu ikipe AC Milan, wo rero n'umugabo wifuzwa n'amakipe akomeye cyane mu ikipe ya Liverpool de Cox ndetse n'ikipe ya Manchester United, dore ko ngiramwifuza cyane. No mugabo rero ngo biravuga ko ashobora kuzagenda yerekeza mu ikipe ya Manchester United, ndimo ragaragaza yuko rwose namwifuza cyane kugira ngo rwose aze afatanye n'umutoza Ruben Amorim, dore ko uwo bita Marcus Rashford bivuga ko ashobora kugenda asohoka mu ikipe ya Manchester United. Uno mugabo rero barabona ko ari umugabo waza gufasha ikipe ya Manchester United the Red Devils. Gaduye turebe uko bizagenda, reka turebe uko bizagenda bigenda. Tumaze rero ku mugabo ukomeye cyane wita Marcus Rashford nkuko ibinyamakuru byinshi cyane byanditse bimuvugaho rwose. No mugabo wita Marcus Rashford turebe muri no minsi nyuma yo rwose umutoza Ruben Amorim afashe icyemezo atari shikana muhira dire ko kuri derby Manchester ubwo yakinaga n'ikipe Manchester City ya Etihad Stadium. Rero uno mugabo wita Ruben Amorim yafataga risk yo gusohora ndetse ntiyanagaragaza ku rutonde ubwo bari gukina uwo mukino wita Marcus Rashford ndetse no wita Alexander Garnacho. Biturutse ku myitwarire wita Marcus Rashford bivuga ko rwose ashobora gusohoka mu ikipe Manchester United, dore ko amakipe arimo FC Barcelona, Paris Saint-Germain, amakipe arimo Bayern Munich, amakipe arimo Real Madrid yigeze kugaragaza ko yifuza n'umugabo bita Marcus Rashford, ariko ngo ubu tuvugana ntago ari amakipe yakongera kwifuza bita Marcus Rashford. Ese arerekeza he? Ariko ikibazo nta kindi cyangwa igisubizo nta kindi nuko rwose amakipe akomeye cyane yari muri Arabia Saudite ayoboye n'ikipe ikomeye cyane iyo bita El Ittihad ngiragaragaza ko yifuza uno mugabo ukomeye cyane w'umwongereza wo bita Marcus Rashford. Ngani komereza mu kinyamakuru cyitwa Mundo Deportivo kiratubwira ko ikipe ya Arsenal de Gunners, Liverpool de Cox ndetse n'ikipe Manchester City ngo rwose ziri interesse yo kuba zasinyisha umugabo ukomeye cyane bita Rafinha Bellerin umunya Brazil ukina ikipe ya FC Barcelona. Ngo tukesha kino kinyamakuru cy'indani mu ikipe ya FC Barcelona kiratubwira ko rwose ngo ikipe za mu Bwongereza uzirifuza ko azasinyisha uno muwinga w'ikipe ya FC Barcelona ndetse n'ikipe ya Brazil ngo arifuza ko bagenda bamusingisha uwo bita Rafinha Bellerin kuri miliyoni 100 z'amayero, dore ko rwose uno mugabo ari umugabo ukomeje kwitwara neza cyane yari mu ikipe ya FC Barcelona. Urabizi ko ari umugabo amaze gutanga assist nyinshi cyane ndetse n'ibitego byinshi cyane yari mu ikipe ya FC Barcelona muri kino season. Ni umugabo rwose utashidikanya ko ino season yamuhiraga irimo iragenda imuhirira mu ikipe ya FC Barcelona. Reka ngomeze mu kinyamakuru cyitwa TBR Football kiratubwira ko ikipe ikomeye cyane ya El Ittihad rwose ngo yifuza kuba yasinyisha bita Marcus Rashford ngo arabikubwiraga bakava rwose mu ikipe ya Manchester United nk'umwataka akerekeza mu ikipe ya El Ittihad kuri miliyoni zigera kuri 60 z'amayero. Reka tujye turebe ko bizagenda bigenda uko bizagenda mbibabwira. Reka nerekeze mu kinyamakuru cyitwa Leo Diaz kabisa kiratubwira ko ikipe ikomeye cyane yara mu gihugu cya Brazil batashatse kugaragaza izina dore ko ngo yifuza umufaransa atari no bita
uwo bita Paul Labiri Pogba, umugabo ukomeye cyane ufasha rwose ikipe y'Abafaransa mu mwaka wa 2018. Murabizi ko yigaragaje. Uno mugabo rero yazaga mu ikipe ya Manchester United ayivamo yerekeza mu ikipe ya Juventus Dortmund, dore ko ari nayivuyemo aza mu ikipe ya Manchester United yongera kwisubiramo, ariko uno ni umugabo ukomeye cyane rwose, bitamo biragenda bikunda, yuko muri myaka yashize yagendaga ahabwa igihano cy'imyaka 4 nyuma ko yavugaho ibibazo byo kuba yarakoresheje imiti yongera umubiri imbaraga, ahabwa ibihano by'imyaka 4 aiza kugenda igabanywa. Rero wita Paul Labiri Pogba agera bamugabanyiriza kuva ku myaka 4 bayigeza ku mwaka umwe n'amezi 18. Rero biravuga ko rwose ngo umugabo aragenda agaruka neza cyane mu kwezi kwa mbere, ngo amakipe aragenda amwifuza, arimo ikipe ya Olympique de Marseille, yavuze mu ikipe ya Manchester City ariko ntashatse kubyemera, ndetse n'ikipe ya Manchester United, ariko ubu turabivugana ikipe yo muri Brazil batashatse kugaragaza izina, ngo tubikisha kino kinyamakuru cyitwa Leo Diarias Poto ko kivuga ko uno mugabo ushobora kwerekeza mu ikipe ijyara mu gihugu cya Brazil ku 500 by'euro. Reka tujye turebe ko bizagenda bigenda. Kangubwiye ko mu ikipe ikomeye cyane iyo na yindi ni ikipe ya FC Barcelona kabisa. Biravuga uwo bita Lamine Yamal ku mugoroba yagendaga rwose atakaza igihembo cy'umukinnyi witwaye neza cyane, The FIFA Best Player Men Award kabisa, igihembo cya uwo bita Vinicius Junior. Rero ngo yagitwaye ahigitsemo bita Rodri Nades Kante, uwo bita Kylian Mbappe ndetse n'uwo bita Lamine Yamal, ntibagiwe uwo bita Jude Bellingham. Ngo rero ngo uwo bita Lamine Yamal ngo byagendaga bimushimisha, dore ko nawe yagendaga ashimirwa nk'umwana ukomeje kwitwara neza cyane, agira ibihe byiza cyane kamwe n'ikipe ya FC Barcelona, ubona ko imeragenda neza cyane. Reka nikomeze rero mu kinyamakuru icyo nta kindi bakita Marika rero ya transfer, reka nyerekeza mu ikipe ya Benfica. Mu rwose ubu tuvugana irifuza uwo bita Joao Felix, murabizi ko ari umugabo wari warayivuyemo rwose, ngarifuza ko yagenda bayimusubizaho, dore ko rwose ngarava mu ikipe ikomeye cyane Atletico Madrid, dore ko yamutijije mu ikipe ya Chelsea de Blues. Uno mugabo ukomeye cyane ashobora kugenda yerekeza mu ikipe ya Benfica, akomeza kugenda abana nayo neza cyane. N'uwo bita Joao Felix ukina mu ikipe ya Chelsea de Blues, ariko atarimo arabona umwanya, nyuma y'uko rwose abakinnyi b'ikipe ya Chelsea de Blues barimo aragenda bitwara neza cyane, bigatuma rwose atagenda abona umwanya. Reka nerekeza mu kinyamakuru cyitwa Global Esperanto, kiravuga ko bita Richarlison ngo ari ikipe rero iramagenda imwifuza, ni ikipe ya Fluminense ngo yifuza bita Richarlison akava mu ikipe ikomeye cyane ya Tottenham, akifuza kuba ari buze akisubira mu ikipe ya Fluminense. Gazuye turebe uko bizagenda bigenda. Rero nkubwire ko uwo bita Vinicius Junior ku mugoroba yegukanaga igihembo cy'umukinnyi witwaye neza cyane, The Best Player of FIFA Award. Uno n'umugabo rero ukina ikipe ya FC Real Madrid ikomeye cyane, rero yagomezaga kugenda yitwa neza cyane, yagendaga atakaza icyo bita Ballon d'Or, ariko yagendaga atwaye igihembo cyiza cyane, ahigitsa abo bita ba Jude Bellingham, abo bita Kylian Mbappe ndetse abo bita Lamine Yamal, yabahigikaga rero atwaye iki gihembo neza cyane, abo bita Vinicius Junior. Yerekeza rero mu ikipe ikomeye cyane ya Real Madrid, yagiye gukina igikombe cya Intercontinental Cup hariya i Doha muri Qatar. Uyu ni umugabo rero ukomeje kwitwara neza cyane, Vinicius Junior. Reka nerekeze ku inkuru karundura, ni inkuru rero y'umugabo ukomeye cyane wo nta wundi n'uwo bita Gabriel Jesus, ni umugabo ukomeye cyane rero, ngo tukesha ikinyamakuru cyitwa Fikages kiratubwira ko rero uwo bita Gabriel Jesus ngo ari diro imwerekeza mu ikipe ya Juventus Dortmund, akaba yagenda bisika n'uwo bita Dusan Vlahovic, abakerekeza rero mu ikipe zigiye zitandukanye, dore bita Gabriel Jesus ngo rwose yajya mu ikipe ya Juventus Dortmund, yari mu mujyi wa Turin mu Butaliyani, dore ko ngo yanagaragaje kugenda imwifuza, dore ko rero n'ikipe ya Arsenal de Ghana zifuza bita Dusan Vlahovic ngo aza gufasha ikipe ikomeye cyane ya Arsenal de Ghana zimwatakatari. Reka tujye turebe uko bizagenda, niba miragenda bivuga hano ku mihanda ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Hari mu kinyamakuru Fikages ngo tukesha ino nkuru cyagendaga kivuga ko bita Dusan Vlahovic ndetse no bita Gabriel Jesus ngarabakinyi rwose bashobora kugenda bahinduranya amakipe, uwo bita Dusan Vlahovic akaza mu ikipe ikomeye cyane ya Arsenal de Ghana, ndetse uwo bita Gabriel Jesus umunya Brazil akerekeza mu gihugu cya Abataliyani mu ikipe ya Juventus Dortmund. Reka tujye turebe uko bizagenda mu kwezi kwa mbere, niko rwose ari amakipe arimo aragaragaza ko afite rwose imbamutima no kwishimira hano bakinnyi.
akaba yagenda abaguranisha. Reka nerekeze mu kinyamakuru cyitwa Fikages kandi kiratubwira ko ikipe ya Liverpool The Cox ndetse n'ikipe ya Arsenal The Gunners nibagiwe ikipe ya Newcastle United ngo bari muri bato atari urugamba rwo gusinyisha umunyagana uwo nta wundi no bita Mohamed Kudus w'ikipe ya West Ham kuri miliyoni 90 ngo nizahagaze. Ikipe iri tayari yishyura ikipe ya West Ham muno mugabo w'umunyagana yerekeze muri ayo makipe ubona ko rwose bizaba ari hatari. Reka nerekeza mu kinyamakuru cyitwa Anfield kabisa kiratubwira ko ikipe ya Manchester City ikipe ikomeye cyane ya Liverpool The Cox ndetse n'ikipe ya Arsenal The Gunners ngo barimo rifuza umunya Nigeria uwo nta wundi ni aka Ballon d'Or Africa hari mu gihugu cya Nigeria uwo nta wundi bawita Ademola Lookman. Benshi cyane abanyarwanda baramuzi yahanganye n'abagabo bita Mutsinzi Ange Jimmy bibagiye aho bita Mamanzi Thierry mu gikombe mu itike yerekeza rwose mu gushaka tike yerekeza mu gikombe cya Afrika. Bano bagabo bakomeye cyane rero bafashe uwo bita Ademola Lookman baramunyweza neza cyane arabura. Rero uno n'umugabo wamaze kwegwana igihembo cy'umukinnyi witwa neza cyane ku mugabane wa Afrika muri uno mwaka wa 2024-2025 ndetse na sezo 2023-2024. Rero uno mugabo rwose ameze neza cyane ngano makipe yo mu gihugu cy'Ubwongereza ngaramwifuza cyane gutuma rwose yagenda yerekeza muri aya makipe no bita Ademola Lookman. Rero amakuru abarimo aragenda avugwa reka nyasoreze mu ikipe ikomeye cyane Manchester United ngo dukesha ikinyamakuru Fikages kiratubwira ko ikipe ya Atletico Madrid ngo yifuza umukinnyi ukina mu ikipe Manchester United ubona umunya Argentine ubona uno bita Alexander Garnacho asange mwene wabo bita Julian Alvarez ukina mu ikipe ikomeye cyane ya Atletico Madrid kugenda afatanya n'uwo bita Julian Alvarez hari mu ikipe ya Atletico Madrid muri championnat Espagne La Liga. Rero ngo barifuza ko bagenda sinyisha reko rwose n'umugabo byagaragaye yuko ikipe ikomeye cyane ya Manchester United ngo rwose itari mirishimira imyitwarire mibi ye reko mu kibuga arabikora ariko yagera hanze y'ikibuga akitwara nabi cyane bigatuma umutoza Rabena Mourinho rwose agenda atuma rwose bita Alexander Garnacho umwana ukiri muto atari umukino rwose ugomba kubakirwa mu ikipe ya Manchester United. Ngayo nguko nibe muri agenda bivugwa. Reka nerekeze rero muri Carabao Cup muri Carabao Cup cyangwa FA Cup ni imikino iraza kugenda iba ku mugoroba. Ikipe ya Arsenal The Gunners ni ikipe irimo iragenda yitwara neza cyane rwose iraza kubikina muri round 4 cyangwa quarter final dore ko ikipe ikomeye cyane ya Arsenal The Gunners iraza kubikina n'ikipe ya Crystal Palace. Ariko mbere gato yuko ngaruka kuri iyo mikino reka nkubwire ko mu cyo bita Coppa d'Italia igikombe cy'abataliyani ikipe ya Juventus Dortmund muri round 16 round 16 yitoraga neza cyane yitendeka ku ikipe ikomeye cyane ya Cagliari yiterekamo ibitego 4-0 itsindirwa n'umugabo ukomeye bita Dusan Vlahovic yifuzwa n'ikipe ya Arsenal The Gunners nk'uko nabikubwiraga yatsindaga igitego kiza cyane ku munota 44 kuri paso bita Kenan Hegedez wa mwana muto cyane. Reka rero niko waze kuri Carabao Cup ngiye kugira ngo ubwiramo byinshi cyane bembe ragenda bivuga muri Carabao Cup. Reka ngubwire ko ikipe ikomeye cyane ikipe ya Arsenal The Gunners araza kuba ikina n'ikipe ya Crystal Palace ku isaha 3:30 ariko kandi ikipe ya Newcastle United iraza kuba yakira ikipe ya Brentford. Nkubwire ko ikipe ya Southampton DC iraza kuba ikina n'ikipe ya Liverpool The Cops. Urabona ko biraza kuba biri hatari rwose hari Emirates Stadium. Rero ikipe ya Arsenal The Gunners iraza kuba yikinisha rwose ikipe ya Crystal Palace ya Anfield Road. Ikipe ya Everton heruka gukura inota rimwe. Ese turibaza ngo ikipe ya Arsenal The Gunners iraza kwemera gutakaza rwose igikombe cyangwa iraza kwitakaza kuba itakaza no mukino deko inawutakaje nyine itabibona rwose amahirwe yo gukomeza muri round ikurikira deko rwose amakipe araza kuba rwose atahuka hano araza kuba rwose agenda ayitwara neza cyane akina round 16 ubona ko biraza kuba bishyushye amakipe rwose araza kuba yitwara neza cyane hano araza kuba rwose azakina kimwe icya kabiri nkuko ndimo ndagenda bikubwira. Reka rero nkubwire yuko mu ikipe ikomeye cyane Arsenal The Gunners nkuko nabikubwiraga ni ikipe Arsenal The Gunners ngiye kugenda nkuyeza abakinnyi badahari ndetse nabaraza kuba bakina kuri no mukino dore ko ikipe Arsenal The Gunners murabizi ko mu minsi ishize rwose wo bita Jacob Kivior ndetse arimo arakina wo bita Gabriel Magalhaes ndetse no bita Ricardo Calafiori batemo baragenda bakinishwa nyuma ko bagize utubazo tw'imvune.
uko rero nabikubwiraga lineup nago irasohoka hanze, biza gusohoka hanze ndaza kugenda mbikubwira, ariko ubona ko abita David Raya bari hatari, bameze neza cyane, ba William Saliba bari neza cyane, abo bita ba Martin Odegaard bari tayari, ndetse abo bita ba Bukayo Saka, Eric Timidao, ba Gabriel Jesus, ndetse nabo bita ba Kai Havertz baraza ko bigaragaza ku mugoroba imbere y'ikipe ya Crystal Palace, baraza ko banakina n'uno mukino bitegura uwo bafitanye muri weekend, ko ikipe ya de Ghana ziraza ko yakira Crystal Palace kuri Emirates Stadium muri weekend itaha rwose, dore ko bazabonakina n'ikipe ya Crystal Palace bagiye kuyisura rwose ku kibuga cya Crystal Palace. Twabonye ko ari ikibuga kitoroshye ku ikipe iyo ari yose, murazi ko ikipe ya Manchester City yahatakaje amanota agera kuri 2 itahukana inota rimwe, ibitego 2 kuri 2 nibyo byatandukanyije impande zombi. Reka rero nigarukire rwose ku cyo bitsa fixtures ziri ku mugoroba, by'umwihariko La Liga Santander muri Espagne, imikino iraza kubikinwa, ikipe ya Espanyol iraza kubikina na Valencia, ikipe ya Rayo Vallecano ijya gusura ikipe ya Villarreal, ikipe ya Rayo Vallecano iraza kubikina ku isaha 4 n'igice, ndetse n'undi mukino wa Villarreal na ikipe ikomeye cyane ya Espanyol, ndetse n'ikipe ya Valencia nabo biri ku isaha 4 n'igice. Mwajye mubona ikipe ya Rayo Vallecano yitwara neza cyane, ikipe imbere y'ikipe ya Real Madrid ibitego 3-3 itakaza amanota 3, ikipe ya Madrid icyunota rimwe, urako bitari byoroshye. Ikipe ya Villarreal nditeze ko iraza kuba itanga akazi ku ikipe ya Rayo Vallecano, ariko nayo birataza kugenda biyorohera. Reka nkubwire yuko hariya mu Butaliyani hari igikombe cya Coppa d'Italia round 16, ikipe ya Atalanta iraza kuba ikina niyo bita Casena FC, biraza kuba ikina AS Roma ikina na Sampdoria, niyo mikino iraza kuba hari ku mugoroba. Ariko by'umwihariko reka ngende rero nsoreza ku magambo obita Mikel Arteta yaratangaje ku munsi w'ejo, atangaza amagambo akomeye cyane, ndetse umufana w'ikipe ya de Ghana ndetse n'umukunzi w'ikipe ya de Ghana muri rusange, hano n'amagambo akwiye kugenda yumva. Uwo bita Mikel Arteta rwose afite icyizere hatari, ntazahana arimo aragenda akura, deko rwose ari umugabo urimo uragaragaza yuko ikipe ya Arsenal de Ghana zaraza kugenda atuma ikora byinshi cyane, amakipe arimo aragenda atuma itakaza amanota, ayo biraza kuba bihura mu misiza, araza kuba afite ibibazo bikomeye cyane, avuga ko araza kugenda abyishyurira. Rero rezami reka nsoreze ku magambo akomeye cyane y'umutoza Mikel Arteta yagendaga atangaza ku mugoroba ubwo yiteguraga ikipe ya Crystal Palace, baraza kuba bakina muri quarter final y'igikombe cya FA Cup. Rero n'umugabo wagendaga uganiza ikinyamakuru cyitwa TNN Sport TV, urabona ko yagendaga atangaza amagambo akomeye cyane, aragira ati ntago twataye ibyiringiro nubwo tuzamo turagenda twitwara neza cyane muri no minsi, mutwizere, ubona ko dufite icyizere cyo kuba twatwara ibikombe bigera kuri 3 muri no mwaka, dufite rwose kuba twagenda dutwara ibihembo bigera kuri 3. Ubwo rero aravuga yuko ngo bagomba gukora ibintu bitandukanye, bagomba gukora ibintu byinshi cyane, ibintu bikomeye batigeze bakora ku ikipe ya de Ghana, ngo rifuza kuba bagenda batsindira igikombe ikiruta ibindi rwose. Ubwo ngo igikombe kiruta ibindi kuri bo ngo ni shampiyona, ngo for sure rwose ngo bitsa Mikel Arteta arabyizeye cyane kuba rwose yatwara Premier League no mwaka, kandi ngo arifuza kuba yatwara icyo bita Carabao Cup bageze muri kimwe cya 4, mu byanashoboka bagatwara UEFA Champions League, by'umwihariko ngo bo bafite icyizere cyo kuba batwara ibikombe bigera kuri 3 uno mwaka. Tujye turebe uko uwo bita Mikel Arteta n'icyizere amararima mu bafana ndetse n'abakundi b'ikipe ya de Ghana, ano n'amagambo y'ibyiringiro ku mugoroba rero yagendaga hatangaza. Reka ngaruke rero uko yagendaga avuga ku ikipe ya Crystal Palace, araza ko yakira muri hariya Emirates Stadium muri FA Cup. Aravuga yuko rwose ikipe ya Crystal Palace ngize kuza yikandagira, dore ko kino gikombe ari igikombe bashyize imbere, igikombe kigomba kuba icya mbere mu gikombe bagomba gutwara bigera kuri 3 nk'uko yagendaga bivuga mu ikinyamakuru cyitwa TNN Sports. Atangaza neza cyane wita Mikel Arteta, anavuga yuko rwose ikipe ya Arsenal de Ghana zifite byinshi cyane iraza kuba ikora muri no mwaka bayitege. Reka tujye tuze kureba rero, dore ko ari amagambo y'ibyiringiro, amagambo meza cyane ku bafana b'ikipe ya Arsenal de Ghana. Ntimuze rero kugenda mucikwa ku mugoroba ku isaha 3 n'igice, muraza kuba mwambikanye n'ikipe ikomeye cyane ya Crystal Palace, ni ikipe itoroshye irimo abanyafrika benshi cyane, ubona ko rwose biraza kuba. Reka rero ngubwire ko ngiye gusoza kuri saga y'uwo Dusan Vlahovic ushaka kuza mu ikipe ya de Ghana, zikora twabiceshaga ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Ubu rero ikipe ya Juventus de Turing irifuza wo bitsa umugabo ukomeye cyane bitsa Gabriel Jesus, umunya Brazil, ndetse wo bitsa Dusan Vlahovic bakamurekura akagenda mu ikipe ya de Ghana. Mbabaza
aribaza ati ese abafana b'ikipe ya Sonde Ghana ndetse n'abakunzi bayo murabona uwo bita Dusan Vlahovic ari umwataka waza kubafasha byinshi cyane agakuvura hereri uwo bita Gabriel Jesus ndetse nabo bita ba Gabriel abo bita Kai Havertz bagenda bakora. Ese murabona ariwe mugabo uri tayari cyangwa murabona haza undi mwataka udari Dusan Vlahovic? Mwandike muri comment mumbwire byinshi cyane, biraza ko bigiye bitandukanye, munansaba kugenda bakora byinshi cyane, ariko mukomeze mwihangane abo twabanye murabyumva ko ntameze neza cyane, mwijwi byanze biturutse ku tuntu tw'amagripe bifite, ariko biraza kugenda bicamo, ndaza kugenda rwose nshaka ikintu kijyanye n'umuravumba. Mumbwire rwose nimba uraza kugenda umfasha cyangwa rwose mugende mumbwira kandi kantu kagenda kamfasha. Imana ibarinde ibane namwe mu byo mukora byose bya buri munsi. Duhuze mu kanya kaza kuza dusesengura APR saga irimo gukora bibabwiraga, ndetse bagure mu ikipe y'u Rwanda Amavubi iraza kuba ikina ku itariki 26 icyo bita tuhatereye gushaka tike yerekeza mu gikombe cya Afrika cyane izabira mu gihugu cya Kenya, Tanzania ndetse n'igihugu cya Uganda. Mukomeze mwandike muri comment. Imana ibarinde ibane namwe mu byo mukora byose bya munsi, gira impera nziza z'umwaka. Hasta la vista.